sad će biti zabavno. Dodat ću nekoliko kuglica sladoleda od vanile. Tako je. Da, i hamburger ću dodati. Što da ne? Ovo će biti zanimljiva kombinacija. Razbit ću još nekoliko jaja i to je to. Ostalo sve to promešati. Sipati u aparat. Napuniti kornet. I ukrasiti to sve ribljim glavama. O, prelep kornet. A šta dalje? Ponovo ću uzeti sladoled od vanile. I dodati Nutellu. O, Nutella je tako ukusna. I moje unuke je vole. A dovoljno. Dodat ću još malo čokolade i promešati sve to. Umorila sam se. Iskreno, više mi se sviđa da pravim odvratan sladoled nego lep. Sipam to sve u aparat. Punim kornet. I ukrašavam to sve. Da, žele bombonama. Lepota. Devojke, možete probati.